Ibigize isi dutuye ni nk'inyanja, ariko ibyo tumenya kenshi usanga ari igitonyanga. Menya ibikubiye mu buvumbuzi bukorwa buri munsi, buguha ishusho nyayo y'ibigize isi n'ibiyiberaho. Icyemezo cya Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyo kwica General Qasem Soleimani wa Irani cyasize umwuka mubi hagati ya Irani na Amerika, umwuka wasesenguzi bavuga ko tutumbamo intambara hagati y'ibihugu byombi. Kwica uyu musirikari wa Irani byaje n'ubundi ibihugu byombi bimaze imyaka myinshi bidacana uwaka kubera kubangamirana mu nyungu za politike mu karere k'uburasirazuba bwo hagati by'umwihariko muri Iraq. Ikibazo cya Amerika na Irani cyahangayikishije se cyatangiye gute? Umwuka mubi hagati ya Irani na Amerika watangiye gututumba cyane tariki 3 Mutarama 2020 nyuma y'uko General Qasem Soleimani wa Irani yari amaze kwicwa mu gitero cya drone yamurasheho misile bitegetswe na Perezida Donald Trump wa Amerika. Uyu musirikari w'umugenerali yarasiwe muri Iraq, igihugu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifitemo ibirindiro bya gisirikari kuva mu 2003 ubwo yahirikaga Saddam Hussein ku butegetsi. Nubwo bimeze gutya ariko umubano hagati ya Amerika na Irani watangiye kuba mubi cyane ku butegetsi bwa Perezida Donald Trump. Icyemezo cye cyo kwica General Qasem Soleimani kikaba cyaratumye ibihugu byinshi birimo n'ibikorana bya hafi na Amerika bitangira gukurikiranira hafi ikibazo cya Amerika na Irani. Uyu mugenerali akimara kwicwa, umuyobozi w'ikirenga wa Irani Ayatollah Ali Khamenei yahise atangaza ko Irani igomba kwihorera. Tariki 8 Mutarama 2020 irasa za misile ku birindiro bibiri by'ingabo za Amerika ziri muri Iraq. Ni igitero Irani ivuga ko cyaguyemo abasirikari ba Amerika bagera kuri 80, ivuga ko ari akanyafu kuri Amerika nyuma yo kwica General Qasem Soleimani. Ibyo umuyobozi w'ikirenga wa Irani Ayatollah Ali Khamenei yatangaje nyuma y'icyo gitero byumvikana ko Irani ishobora kuba idashaka intambara, ariko nanone ikavuga ko ikindi gikorwa cyose cy'ubushotoranyi cyakorwa na Amerika cyakwishyurwa ku kiguzi kiri hejuru. Iyo wanganye urwango rurakugarukira. They know this. Ibi barabizi, bazi neza ko iyo badushoye mu bibazo bakabikora badushotora bagomba kubona ikibakwiye. Bashobora kutubabaza, ariko bazibabaza cyane kandi bazabibona. Iminsi yakurikiye urupfu rwa Soleimani ikomeje kuba mibi cyane kuri Iraq. Kuva mu ntangiriro z'ukwezi kwa 10 kwa 2019 hagiye habaho gukozanyaho hagati y'abanya-Iraq bigaragambyaga bashyigikiwe na guverinoma ya Iraq ndetse n'abanya-Iraq bandi bashyigikiwe na guverinoma ya Irani. Hashize amezi menshi ibihumbi by'abanya-Iraq bigaragambiriza ruswa ivugwa muri guverinoma y'igihugu cyabo ndetse no kuba Irani ikomeje kwagurira politike yayo muri Iraq. Inzego z'umutekano zagiye zikozanyaho n'abigaragambya, ababarirwa mu magana bahasiga ubuzima mu gihe ababarirwa mu bihumbi bahakomerekeye. Iminsi mike mbere y'uko Perezida Donald Trump atanga itegeko ryo kwica General Soleimani, abigaragambya babarirwa mu magana bashyigikiye Irani bari bigabije ambasade ya Amerika iri Baghdad muri Iraq. Bamwe binjira muri ambasade buriye ibikuta, abandi binjirira ku muryango bakoresheje imbaraga. Aba bigaragambyaga bamagana ibitero by'indege Amerika yarashe muri Iraq na Syria ku nyubako Minisiteri y'Ingabo ya Amerika yavugaga ko ari iz'imitwe y'ingabo zishyigikiye Irani zagabye igitero ku bakozi ba Amerika muri Iraq. Hari abasesenguzi barimo Chris Doyle uyobora inama yiga ku mibanire y'Ubwongereza n'ibihugu by'Abarabu bavuga kuko kwigabiza ambasade ya Amerika muri Iraq wari umugambi wa Irani wo kurangaza abanya-Iraq bari bamaze amezi mu myigaragambyo bamagana leta ya Irani iri mu rugamba rwo kwagurira politike yayo muri Iraq. Nyuma y'uko Irani irashe misile ku birindiro bibiri by'igisirikari cya Amerika biri muri Iraq, Perezida Donald Trump wa Amerika yavuze ko nta musirikari n'umwe wakomerekeye muri icyo gitero, nubwo Irani yatangaje ko hapfuye abagera kuri 80. I'm pleased to inform you the American people nishimiye kubamenyesha ko abaturage ba Amerika bakwiye kwishima. Nta munyamerika wakomerekeye mu gitero cyaraye kigabwe n'ubutegetsi bwa Irani. Nta muntu wakomeretse, abasirikari bacu bose bameze neza kandi ibyangiritse ni bike ku birindiro by'igisirikari cyacu. Igisirikari cyacu cya Amerika gikomeye kiriteguye. Irani yagiye iza ku isonga mu gukwirakwiza iterabwoba kandi gukora no gukoresha intwaro kirimbuzi bihungabanya umutekano w'isi. Ntituzigera twemera ko ibyo bintu biba. Aya niyo magambo Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze nyuma y'icyo gitero cyagabwe ku birindiro by'igisirikari cya Amerika muri Iraq. Kuki General Soleimani atishwe mbere hose Perezida Donald Trump atarajya ku butegetsi? Nitwa Cyprien,
ngenda himana. Dr. Leslie Vinjamuri uyobora agashami kiga ku mugabane wa Amerika ko mu kigo Royal Institute of International Affairs gisesengura ibibazo mpuzamahanga avuga ko n'ubuyobozi bwabanjirije ubwa President Donald Trump bwagiye butekereza kwica General Soleimani ariko bikarangira abategetsi babanjirije Donald Trump bahisemo kutamwica kuko basangaga bitagezaho kumwica nubwo yarabangamiye inyungu za Amerika. Yarashinzwe kuyobora ingabo za Iran mu bihugu by'amahanga ku buryo byatumye muri Iraq agaragara nk'imbogamizi ikomeye kuri Amerika, igihugu kinyotewe kuba kwisonga mu bihugu by'amahanga binyotewe kugira ijambo ryumvikana muri Iraq. Abasesengura ibya politike bavuga ko uko kurwanira ijambo muri Iraq bishingiye ku kuba Iraq ari cyo gihugu rukumbi mu isi y'Abarabu gifite petrol, amazi n'ubundi butunzi bushingiye ku bantu. Kuva mu 2003 haba intambara yo guhirika Saddam Hussein ku butegetsi, Iraq yahindutse nk'imbehe ibihugu by'ibihangange bifunguriraho. Hari igihe cyashize Iran ihagaze ku nyungu zayo neza muri Iraq kurusha Amerika yasaga nk'iyatangiye gutakaza ijambo ryayo muri iki gihugu. Professor Arshin Adib Mogadam wo muri kaminuza ya Londres mu Bwongereza avuga ko kwica General Qasim Soleimani bisa nk'ibyarushijeho gutuma Amerika ibura ijambo mu bihugu by'Abarabu, ahubwo rikaba ritangiye guhabwa Iran, Uburusiya n'Ubushinwa. Imwe mu mpamvu zakunze gutuma Iran igira ijambo mu Barabu kurusha Amerika nk'uko abasesenguzi babivuga nuko ibihugu byombi bitigeze bigirana umubano ushingiye kuri diplomasi kuva mu mwaka wa 1979. Kugeza ubu Pakistan ni ikurikirana inyungu za Iran muri Amerika, mu gihe Ubusuwisi aribwo bukurikirana inyungu za Amerika muri Iran. Amasezerano yose y'ibikorwa by'ubucuruzi n'imikoranire asinyirwa mu gashami gakurikirana inyungu za Iran muri ambasade ya Pakistan iri Washington, ndetse no mu gashami gakurikirana inyungu za Amerika gakorera muri ambasade y'Ubusuwisi iri Tehran muri Iran. Dr. Leslie Vinjamuri avuga ko kutagirana umubano byatumye Amerika itagira amakuru ahagije ku mikorere n'ubushobozi bwa Iran. Kuki Iran na Amerika bitigeze bigirana umubano? Impamvu yo kutabaho k'umubano hagati ya Amerika na Iran ireberwa mu bihe bibiri bitandukanye. Mu mwaka wa 1953 ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe ubutasi CIA cyayoboye ihirikwa ku butegetsi ryaje guhirika ubutegetsi bwashyizweho n'abaturage. Icyo gihe Mohammad Mossadegh akaba ari we wari perezida arahirikwa. Mu gihe cy'intambara y'ubutita hagati ya Amerika na Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete zaje kuvamo Uburusiya bw'iki gihe, Mossadegh yari yiyemeje kugaruza ibirombe bya petrole bya Iran, ibintu byatumye akundwa cyane muri Iran bikanagaragara nk'intsinzi kuri Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. Ubwongereza bwari bwarigabije ibyo birombe bwahise busaba inkunga ya CIA kugira ngo Perezida Mohammad Mossadegh ahirikwe ku butegetsi. Nyuma yo guhirika Mossadegh, Amerika yashyigikiye umwami wa Iran Mohammad Reza Pahlavi. Ageze ku butegetsi nawe yashyizeho ubutegetsi bw'igitugu, atangira kwikoma no guhangana n'abatarabonaga kimwe nawe impinduka z'iterambere ryo mu burengerazuba bw'isi yarazanye ku butegetsi. Muri abo hakabamo na Ayatollah Ruhollah Khomeini waje guhungira muri Iraq. Mu 1979 habaye impinduramatwara y'abanya-Iran yashyize iherezo ku butegetsi bw'umwami Mohammad Reza Pahlavi. Bamwe bamaganaga igitugu cye, abandi biganjemo abayisilamu bakamagana impinduka z'iterambere ryo mu burengerazuba bw'isi yari yaratangiye. Byarangiye Ayatollah Ruhollah Khomeini wari warahungiye muri Iraq atahutse ashyiraho guverinoma igendera ku matwara ya Kisilamu. Kutizera Leta Zunze Ubumwe za Amerika nicyo kintu cyatumye abanya-Iran bashyira hamwe muri iyo mpinduramatwara. Icyo cyizere cyarushijeho kuyoyoka mu kwezi kwa 10 mu mwaka wa 1979 ubwo hatangazwaga amakuru y'uko umwami Mohammad Reza Pahlavi yemerewe kujya kwivuza kanseri muri Amerika. Ibi byatumye haba imyigaragambyo yamaze ibyumweru hanze ya ambasade ya Amerika i Tehran muri Iran, ku buryo mu kwezi kwa 11 muri uwo mwaka abigaragambyaga binjiriye iyo ambasade bafata Bugwate Abanyamerika barenga 10 basaba Amerika kohereza Mohammad Reza Pahlavi muri Iran. Ikibazo cy'abo Abanyamerika bari bafashwe Bugwate cyamaze iminsi 444 kikaba cyarabaye intangiriro y'iherezo ry'umubano hagati ya Amerika na Iran. Amerika yahise icana umubano na Iran inashyirira Iran ibihano, ariko ikibazo cyaje kurangira ruko Iran yemeye kurekura abo Banyamerika ku ngurane y'imitungo yayo yari yafatiriwe na Amerika. Ikibazo cyari kimaze kuvuka cyaje gukurikirwa no kumeneka kw'amaraso nyuma y'uko Iraq yari ishyigikiwe na Amerika ifashe icyemezo cyo gushoza intambara ku muturanyi wayo Iran mu mwaka wa 1980. Iraq yinjiye gute muri iki kibazo?
Iraq yagize ihirikwa ku butegetsi mu mwaka w'igihumbi kimwe 1958. Umwami wari ku butegetsi arahirikwa hajyaho Repubulika ya Iraq. Ibi byatumye ishyaka Bapfa rijya ku butegetsi mu mwaka w'igihumbi kimwe 1968. Birangira Saddam Hussein agiye ku butegetsi mu mwaka w'igihumbi kimwe 1979. Ubutegetsi yaje kuva mu 2003 ubwo Amerika yabumuvanagaho. Nubwo Amerika yari ifite byinshi itashimaga ku bayobozi ba Iraq muri icyo gihe cyose ishyaka Bapfa ryari ku butegetsi, ntabwo yigeze bigaragaza kuko ubuyobozi bwa Amerika bwari bukirakaye kubera ikibazo cy'Abanyamerika bari bafashwe Bugwate muri Iran. Amerika yahisemo ahubwo gushoza umwiryane hagati ya Iran na Iraq mu myaka ya 80, ishyigikira Iraq mu ntambara yarwanagamo na Iran, ariko ku rundi ruhande Amerika ikagurisha intwaro kuri Iran. Byose byaje guhinduka mu 1990 ariko ubwo Saddam Hussein yagabaga igitero kuri Kuwait. Amerika yarwanye ku ruhande rw'ibihugu byari byishyize hamwe nayo irwanya Iraq mu cyamenyekanye nk'intambara ya mbere yo muri Gulf. Mu myaka yakurikiyeho ibihugu by'uburengerazuba bw'isi byatangiye gukeka imigambi mibisha kuri Saddam Hussein, bikanagira ubwoba ko yaba yarari gukora intwaro kirimbuzi. Nyuma y'igitero cya tariki 11/2001 kibasiye umuturirwa wa World Trade Center muri Leta Zunze za Amerika, Iraq ya Saddam Hussein yatangajwe nk'igihugu gishyira mu kaga umutekano w'isi. Amerika ihita igishozaho intambara. Saddam Hussein amaze kuva ku butegetsi, Iraq yahindutse nk'akarima katagira nyirako, nta buyobozi buhari. Umugambi wa Amerika wo guhuriza hamwe muri guverinoma abantu b'imyemerere n'imyumvire itandukanye wateje amacakubiri, ndetse ntibyanashoboka kongera gushyira igihugu ku murongo. Abayisilamu b'abashiya bari barahejwe ku buyobozi bwa Saddam Hussein wari umusuni, basamiye amahirwe hejuru, bahita banagira ubwiganze muri guverinoma. Gusa igihugu cyari cyarasenyutse kirimo icyuho cyatumye ibihugu nka Iran, Ubushinwa n'Uburusiya bikinjirira bitangira kucyaguriramo politike zabyo no kuremeramo imitwe y'iterabwoba. Icyo cyuho cyatumye Iraq ihinduka isibaniro ry'intambara hagati ya Iran na Amerika. Chris Doyle uyobora inama yiga ku mibanire y'Ubwongereza n'ibihugu by'Abarabu avuga ko kugeza ubu n'abaturage ba Iraq batishimye mu gihe mu gihugu cyabo hakomeje kubera ibikorwa by'ubwicanyi nk'urupfu rwa General Qasem Soleimani. Ibintu bavuga ko bigaragaza ko nta buyobozi bafite mu gihe ibihugu bibiri Amerika na Iran bisa nk'aho ari byo bigena ikigomba kubera muri Iraq. Isi yose kugeza ubu ihanze amaso ikibazo cya Amerika na Iran, ariko si kuki gihangayikishije isi. Mbere na mbere hari impungenge mu bihugu byiyunze kuri Amerika kubera icyo bita guhubuka kwa Perezida Donald Trump mu gufata ibyemezo. Professor Arshin Adib Mogadam wo muri kaminuza ya Londres mu Bwongereza avuga ko icyemezo cyo kwica Soleimani cyari gikwiye kuri Trump, wenda kugira ngo yigaragaze nk'umuperezida udasanzwe wabashije kurangiza ikibazo abamubanjirije batarangije. Ni no mu gihe kuko Perezida Donald Trump yitegura kwiyamamariza manda ya kabiri mu kwa 11 kwa 2020, abasesenguzi bakavuga ko gushoza intambara bishobora kumuhesha amajwi bitewe n'uko kuba intavugirwamo bamwe babifata nk'ubutwari budasanzwe. Nubwo abasesengura bya politiki batizera neza ko hashobora kuba intambara yeruye hagati ya Amerika na Iran, bafite ubwoba ko hashobora kubaho kwihimura kw'igihe kirekire hagati ya Iran n'ibihugu byayiyunzeho, cyo kimwe na Amerika n'ibihugu byayiyunzeho. Ku ruhande rumwe, Amerika ishobora kwihimura kuri Iran kuko yanatangiye kohereza indege z'intambara hafi ya Iran, ikanavuga ko ikindi gikorwa cy'ubushotoranyi cyakorwa na Iran kuri Amerika, Iran yakiryozwa ku kiguzi kiri hejuru cyane. Ku rundi ruhande, Iran nayo ifite uburyo bwinshi bwo kwihimura. Mbere na mbere mu buryo butaziguye nk'uko yabigenje irasa misile ku birindiro bibiri by'ingabo za Amerika muri Iraq. Imitwe ya gisirikare ishyigikiwe na Iran nayo ikorera mu bihugu byinshi Amerika ifite inyungu mu burasirazuba bwo hagati harimo na Syria. Ibi kandi bishobora gutesha Amerika umutwe ikaba yakwirakwiza intwaro kirimbuzi nyuma y'imbibi zemeranyijwe mu masezerano yo gucunga no gukumira intwaro kirimbuzi. Nge nawe tuzi neza ko abanya-Iran bashaka kwivana muri ayo masezerano yasinywe ku buyobozi bwa Barack Obama bihagarikiwe n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Ikindi kandi Perezida Donald Trump yiyamamaza mu mwaka wa 2016 yavugaga ko azavana Amerika muri ayo masezerano. Ikibazo gihari kugeza ubu nuko umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ari wo wonyine usa nkaho wizewe ku rwego mpuzamahanga washakira umuti iki kibazo. Gusa ariko nawo ngo nta kintu kinini wagikoraho uretse gushyiraho urubuga Amerika na Iran byahuriramo bigashyikirana. Perezida Donald Trump akavuga ko Amerika yiteguye kujya mu biganiro byeruye na Iran, nubwo abasesengura iby'iki kibazo bavuga ko aho bigeze amahirwe yuko byashoboka ari makeya cyane. Ibigize isi dutuye ni nk'inyanja, ariko ibyo tumenya kenshi usanga ari igitonyanga. Menya ibikubiye mu buvumbuzi bukorwa buri munsi buguha ishusho nyayo y'ibigize isi n'ibiyiberaho.